Kagawad Meji Caparas 2023 Team Doc Liscano Ihalal. Malapit na naman itinang halalan, i-Meji Caparas singke katamong suportan. Misan metong tamo kening Santo Domingo, i-Meji Caparas si boto te pa si bayo. Nung mamili kayo kareni ng kandidato, i-Meji Caparas subok ne puking serbisyo. I-Meji Caparas sa inyong suportan tamo, sumerbisuya po mabilog Santo Domingo. I-Meji Caparas sa po kakalingwan, matwa kaya na kaniya na itang suportan. Magobra yang nesto, tapat na progreso, kang Meji Caparas sakit tayong tunay serbisyo. Nung mamili kayo kareni ng kandidato, kang Meji Caparas sakit tayong tunay serbisyo. Tunay ang kasanggaan pong makamasa, i-Meji Caparas ang kailangan tamo. Ikagawad Meji yaning suportan ninyo, naglingkod yang nesto barangay Santo Domingo. Anyay da kakalingwan karas na puning ngalalan, i-Meji Caparas yan ing kagawad yu. I-Meji Caparas sagli yang lalapitan, lalong lalo na po karas kita ng gipitan. Mapanyaw pya po at tunay marespeto, kagawad Meji yaning suportan nyo. Malapit na naman itinang halalan, i-Meji Caparas singke katamong suportan. Misan metong tamo kening Santo Domingo, i-Meji Caparas si boto te pa si bayo. Nung mamili kayo kareni ng kandidato, i-Meji Caparas subok ne puking serbisyo. I-Meji Caparas sa inyong suportan tamo, sumerbisuya po mabilog Santo Domingo. I-Meji Caparas sa po kakalingwan, matwa kaya na kaniya na itang suportan. Magobra yang nesto, tapat na progreso, kang Meji Caparas sakit tayong tunay serbisyo. Nung mamili kayo kareni ng kandidato, kang Meji Caparas sakit tayong tunay serbisyo. Tunay ang kasanggaan pong makamasa, i-Meji Caparas ang kailangan tamo. Ikagawad Meji yaning suportan ninyo, naglingkod yang nesto barangay Santo Domingo. Anyay da kakalingwan karas na puning ngalalan, i-Meji Caparas yan ing kagawad yu. I-Meji Caparas sagli yang lalapitan, lalong lalo na po karas kita ng gipitan. Mapanyaw pya po at tunay marespeto, kagawad Meji yaning suportan nyo. Ikagawad Meji yaning suportan ninyo, naglingkod yang nesto barangay Santo Domingo. Anyay da kakalingwan karas na puning ngalalan, i-Meji Caparas yan ing kagawad yu. I-Meji Caparas sagli yang lalapitan, lalong lalo na po karas kita ng gipitan. Mapanyaw pya po at tunay marespeto, kagawad Meji yaning suportan nyo. Kagawad Meji Caparas 2023.